Hakabede bagani ka OTS ka one time settlement long peninduce hakabede bagani try kali jongi ki exporter ki drivers nagling jungar na kwa ban chai ro kundiat de kaski kanang badon jungi baplis na kundong kim sokpo dengan penpa kun sokmen kamtang ai ku blay yau chim ni sar badon borom jungi badega ya kabinet hibaro ko we bakila consider ya gani ka proposal bagini pha na ka po jong transport department hakabede bagani ka one time settlement scheme Namar POE try kini gi banai ba de bapli ki driver trucks ki truck owner associations nado gi tourists all type of commercial tourist vehicle mar so thui kam tam khun samla jui ki milik jui bapli business houses from both big and small kilawan or lawan pensau singa kumu transport misal ba ki thui ba POE try baro skatu na kumba alis na kumba last 10-15 years ka business kala down pala na mau do yung rum da yai baha mau sunum da yai baha ka ding ru kam da yai baha do mau bodar kam da yai baha teng teng ter min wan covid kum tu yuan bu ka jing kerpat ba pli nga kum transport minister ba to song baha ban wave no yang yi gani ga vehicle taxes kum ga in the form of one time settlement scheme which is a very long pending dues Tingin na sarkar piti bro ska tu sarkar MDA haka jingalam jugan pi kubju singam pagi tu pai ba. Tingin la pha ka proposal na po jongga transport sa cabinet barang sudah mentan ba. Naga dues ke bikidai ban siu roughly kat kum calculate kumong kat kum ga record ke bila yo ang back office. Haka bedai bat ke tax road tax kala pa haru untuk husan hajar tali kali more or less ba klem su tax timely kala poi hado more or less kala poi kum hado ba barok kala poi ska poi kru mai more or less te naga gun pas tax kala poi melu melaku mandu nyokur hanang haru handai ke babon ka dius kare ne penalty portion ka bede bat ke fitness malu mala kala poi hado khandai spa kru tang nama ka fitness belai ka he ba kalong kumni nama ba nakasni ke ka kut ka fitness joki lakim siu kani lamba ko han portal jo central government ka fain bai kumbasan po tu ka man nakasni te don bampoy berkhadi kata ki khen rit ka mau ne da long accumulate gi new percent para bon te malu mala kar kumbet kon gi adu san new hajar tali tam kali ba klem siu fitness dan tangan kata la ko adu khandai spa ko tam bade bat kani ngila khain lang baro khoi naga road tax na gun passenger tax but penalties on fitness naga kamut lakut ke fitness certificate juki baro kala apoy malu mala hadu duna khabes paku ke penalties the more or less maximum kawan benda ke penalties actually is not dues to us the handengi page sa bakala dei ke be e ki try truck ke passenger tu ki driver ki exporter khatam bapli ki bru ju ptv ni so thu ki drivers khamtam ki truck na solution bapli ki battery made ba sing ki de ki khon samla ju di gerang ba du talingi kum sarkar ni so lem ni jinga ni ro ngatharai kamlong justice ni nakata ka daung sim ka wei karai naga transport department la phai proposal ngasau kumen do penso kum transport ni sar mata at the same time ka kamni do kara approve Lingla apur haga ni guru kom bagi ya ke fitness bakala he pala beef bike kumba 90% nakan uruk amam kini ban su naka taxes pengin beef bike berapa persen dan malu malabai nakasi hajar krur khabis pak kuduna malu melangin beef kan duna kaya kumba pras pak satu kumulangin la beef no nak bertabah nang ba kam suk ki brujui ngisung tu bapli ki driver ki truck malik ki small business big business houses lagi gini ki jongi bapli la ringi pene gani ka tax kin posai ringi pene tren ni gani yong pin hapsiu lamba ka jiwan ki stringent laws from time to time bapli ki badu ngisau thu ka kam yak ba langi pene kum sarkar bi ngisau thu di langut ki yap jar gani ka jing le handai so kwen ka bani ka consider ti la bu ni one time settlement ngila airu ka por bikin siu dep adu agos lagani ka scheme Dem nang tapat ngin kerpat kiap kin wan ban regular payment kumbade munde su kitchen stinken. Nang so thu I bon sini
ngikum sarkar ho lagi lagi ginong hikang ju le pe sekso ju yaram bon sen yo nong rep ni wan rak ki jai skim bon sen bede be kinu ki jinga ju ni kum ga ye entrepreneur ju yaram in the form of semen with handai ngas ngau le wat kita ki melik drop ki driver udah ki buju be beli kadi kamram ju ni ban le ai mal gini ki jongi kim kiu ke business ka state kam kiu kata ka di so kya ni kum state government ni haning la sim le karai ban wave le kani ya kani ka meni kum ba usem la pata ye pikir li de tin pare ti so kum pam na ba kadin ar lai sin ai no isu no notification kanang gin kerpa de gin wan su no ba bak kanang ba ka we ru ka de ka kum ga revenue min yo kala ban posis pa san tau pun ka revenue India revenue na ka jing wan su joki the Baroque one from all the entire state but plinga isne yaki kila one man na por man na kamna hande finally kasimpo ni kum ko office mna man le kansan ni na collect data kanong kumno ka fitness kumno hadu kano si sha ka ba klim suta hadu kano si sha ba suta ni yo iki kin sha kala kata jori ki ba plinga ni don ka jima na kata ka da musim di sen ba ma bi kuma ya to 90% na ka ba fitness ka ba he do ka fine berapa persen lagi vehicle taxes kani yang kuang pencai pi kani yang arai baru ka de great relief ye ke brujung i kamtam ke baduk beria ba pli kamtam le driver bon sing bam song thuk alo jin kam jung driver ngan ong i pi ke driver le ba pli ke bere ba ki droxis ke bam du thiak du dem la dem don kini driver le tau khau ba mum yo according to me personally as transport minister ngai ko blai ke pang ki wala ke jinga ka bon re ba pli ki du stop e ka ban service ke bere ba ba ni kumjo i malik truck organization ba pli klem ma ki ni pose ta daga bi te lang tra daga bi ma bi ni ga ni ga diu jo ki tra ni ne ki ulang paro ka kan yo ki ra bi bi kram ni movement business kan in ma dokum bai ta de ga di mu ni sarkar kini de ki news ban pa pan menai ki kenal ba nadu le sai si kram man siu no kana kin yo ban restart bi business ni kum ba ju long ba pli kin long ba kin suk teng teng dong chi sha ki kalik motor ta ban su steam la taman su tulop na ban su ye ka tax na ban su ye tulop na ban su ye kisti na mu i ma sabang ane daga bangile ke ni ke wif e one time scheme tra kan yara ki sibon te ni ten ko ple sibon pigi para to men scheme ya baro commercial vehicle bagi good and passenger vehicle in the entire state ni privately temen kami liability kadang anu piao liability kapon ma included everything but road taxes but good passenger taxes but penalty of fitness certificate kembali bahe ba lapo hadu si hajar laban hani si hajar supply not exactly bukan po basi duna ka khat list pa tra pero more or less this is not the exact figure this is tentatively only dan kat kani pensi bepli kini po sai kimna lo kumba iben kile kini yab ja pro khot so na transport minister is my duty to see my people should happy. They should live nicely. They should earn properly. They should earn honestly and rightly. That is my feeling as transport minister. Kebruk baduk tu bepli. Epin pene ko mini he lai kiwe ya ma parok khoi ya rap bele ki jong no. Kata de so. The government is always at your door. And you've seen it very well. You always listen to the voice of the people who bring their grievances to the government. Yes, maybe we cannot help up to the mark as they expected, but we are trying our best at the maximum capacity.